Oedden ni'n disgwyl am toilet, ia, ac oedd y ciw yn masif, ia, ac o'n i'n byrstian eisiau mynd. Ie. Eisiau fynd i ffrynt. Dwi'n gwybod beth oedd drosto fi, ia. O'n i'n hamyd ac o'n i'n stan trio meddwl amdano fatha, be fyddi ddeud hwn? Ie. Just ddeitha dau ogan mewn y ffrynt, da. Listen, I really need to go to the toilet, but not because I want to go to the toilet. I just want to sit down because I've got sickle cell anemia and I'm going to pass out. Ond nath hi fynd, I'm a medicine student, that's really serious, let him in. So nes i fi mewn, ia, ista lawr, ia, dwi'n enjoy fy misnas, aros yna mynd eich a few more minutes yn ei edrych, dyma fi wedi cael sit down fi. Agor drws, 2 medical staff just yn disgwyl amdana fi. Na! Come with us, mate. A dwi fatha, wow, fatha, ista fi lawr yn y tent, fatha, ac dwi trio bod fatha, na, dwi'n iawn, no, sit down. Have you taken your medication? Ac o'n i fatha, Yes. Oh my god. obviously. Ac nath ofyn fatha, yeah, what's wrong with you? Ac o'n i fatha, well, if you're gonna walk on ice, you might as well dance, yeah, fatha, I'm in it now, yeah. I've got sickle cell anemia, yeah. A nath o just mynd, okay, fel a. Wedyn, ffeindio allan bod di pobl gwyn methu gael o, dim yn meddwl na di. Really? Dim yn meddwl... Fi actually ddim yn gwybod beth yw'r No idea sickle beth cell. yw. Dim yn meddwl bod pobl gwyn yn gallu gael sickle cell anemia, ac fel ydych chi'n gallu gweld, it doesn't get any whiter than this, yeah?